Ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha rutahizamu uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umusore rwose ufite ubuhanga buhagije ndetse akaba afite n'inaribonye mu kibuga. Uyu rutahizamu rwose akaba ari rutahizamu ukomeye cyane wakiniye ikipe ya Kiyovu Sport ndetse akaba anakina mu kipe y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bamwita Moise Sandra Bulaya. Uyu nguyu rwose ni rutahizamu ukomeye cyane ndetse aje yiyongera ku bandi bakinyi Rayon Sport yaguze muri uyu mwaka, aho ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka mu buryo bukomeye cyane ndetse nari nako ishaka kuja mu matsinda. Ndetse uyu mwaka Rayon Sport izakora amateka adasanzwe, izakora amateka aremereye cyane ku buryo azandikwa mu isi kugeza igihe cyose, aho perezida w'ikipe ya Rayon Sport Murenzi Abdulahi yavuze amagambo akomeye cyane kuri uyu rutahizamu Moise Sandra Bulaya. Yamuvugaho byinshi bitandukanye ndetse banamubaza n'impamvu uyu mukinyi rutahizamu bamuguze. Ndetse n'umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis yashimiye uyu mukinyi bitewe n'uburyo amuziho ndetse n'uburyo afatanya na bagenzi be mu kibuga. Ibyo si ibyo gusa kandi turaza kugenda turaza kugaruka no ku rutonde rw'abakinyi ikipe ya Rayon Sport yamajije kugura ndetse ubu ngubu babarirwa mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo yitegura Super Cup, dore ko ariyo izabanza ku tariki ya 27 ikipe ya Rayon Sport iri gucakirana n'ikipe ya Polisi FC. Ikipe ya Rayon Sport yakamejeje ndetse imyitozo yo iri gukorwa mu buryo bukomeye cyane, dore ko umutoza Haringingo Francis n'agahenge ari kubakubera yuko bafite akazi katoroshe ndetse bafite n'ibyo bagomba gukora ndetse intego yabo nyamukuru bagomba kuyigeraho nk'uko biyemeje, ndetse bakagirana amasezerano n'abayobozi ba Rayon Sport ko nibaramuka begukanye iki gikombe cya Super Cup ndetse akegukana n'ibikombe bizatangwa muri shampiyona 2026 2027 bazashimira abakinyi ba Rayon Sport bose muri rusange. Aho kandi abafana ba Rayon Sport bakomeje kwishimira intsinzi iri gukomeza kugenda igerwaho, ndetse banishimira ko vuba bidatinze ibyishimo birongera kwikuba inshuro kubera yuko bazegukana igikombe kirusha ibindi agaciro mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kandi muri Cameroon biteguye ikipe ya Rayon Sport mu buryo bukomeye, mu gihe kandi na Rayon Sport itajyamye kubera yuko irimo itegura ndetse amahirwe akomeje kugenda yiyongera yo gutsinda ikipe ya Panta ituruka mu gihugu cya Cameroon, kubera yuko Rayon Sport ikomeje kugenda igura intwaro rutura. Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka gukora subscribe ndetse kandi kwibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru tugenda tugutegurira mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha rutahizamu ukomeye cyane wanyuze no mu kipe ya Kiyovu Sport ndetse akaba akinira n'ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu bamwita Moise Sandra Bulaya. Uyu ni umukinyi ukomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba ameze nka Nziga Ruvumbu wakiniye ikipe ya Rayon Sport mu mikinire, ndetse uyu ni umukinyi mwiza ndetse uzi n'ikintu cyo gukora. Uyu Moise Sandra Bulaya akaba ari umukinyi ukomeye cyane ndetse akaba afite ubunaribonye mu kazi, akaba afite n'ubuhanga buhagije mu bintu by'umupira. Uyu Moise Sandra akaba azi gufatanya na bagenzi be, kumva ko rero Rayon Sport igiye gukubita amakipe iyababaza, igiye
gukubita amakipe rwose kubera yuko uburyo yitwayemo neza imikino icyenda noneho ikurikiyeho yo izitwara mu buryo bukomeye cyane. Urutonde rw'abakinnyi rero Rayon Sport imajije kugura kugeza ubu ngubu ni abakinnyi bagera muri 20. Akaza uwa mbere ni Junior Kameni, ni wa mukinnyi musanzwe muzi nawe ukomeje gukora amateka. Akaza nimero 2 Muderi Akiba, nawe musanzwe mumuzi. Hakaza gatatu Boris, hakaza kane Isa Dijiba, hakaza Sharire, hakaza Ibrahimu Dijingale, hakaza Dande Junior, nguyu akaba ari we muzamu w'ikipe ya Rayon Sport. Kaza Moza Daniel, wa wundi watumye ikipe ya Rayon Sport ibona intsinzi muri Sekafa Kagame Cup kuri finali. Kaza Antoine Atiso Kodijo, kaza Nizeyimana Mubaraka, kaza Nkundimana Fabio, kaza Matumona Wakonda, kaza Nisingizwe Christian, kaza Nshuti Didier, kaza Ndayishimiye Didier, kaza Mohamed Gwatala, kaza Mukono Elia Eldinho, kaza Iradukunda Elia Tatu, kaza Zuberi Kizimana, kaza nimero 20 ariwe Moise Sandija Bulaya, ariwe rwose kipe ya Rayon Sport yavanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse kandi Rayon Sport imyitozo irakomeje. Uyu mukinnyi Sandaja akaba ari umukinnyi mwiza, ndetse abayobozi ba Rayon Sport bamushimye kubera yuko uyu mukinnyi bamwizeye ko azakora ahantu heza kuri rutayizamu, rwose ibintu bizagenda neza 5 kwa 5. Aho kandi imyitozo igikomeje, Rayon Sport yitegura Super Cup ndetse yitegura ikipe ya Police FC, ndetse kugeza ubu ngubu amakuru akomeje kugenda atugeraho nuko Rayon Sport iri gukora imyitozo n'akabuza, ndetse n'abakinnyi bakaba bameze neza. Ndetse ikigeretseho nuko ubu ngubu ibikorwa byose muri Rayon Sport biri gukorwa neza 100%. Kugeza ubu ngubu nta mukinnyi wa Rayon Sport ufite ikibazo